comment in your Kazakhstan language. Yeah, say something in your Russian language. Yeah. Say something in your Russian language. Language? Yeah, Russian language. Please say something. Говори что-нибудь. Мы видим национальные инструменты, национальную музыку индонезийцев. Очень приятно. Мы окунаемся в атмосферу национальной музыки и культуры. Спасибо. Thank you. Baca Aceh is also awesome. Mana pendukung dari Kabupaten Aceh Barat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dari Aceh Barat, beserta wakil dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Ramli MS dan juga Wakil Bupati Bapak Banta Putih. Ini dia pasukan pahlawan Teguh Umar, Johan Pahlawan.